Nitwa RUTURUTSA Rafael yego ndiyasiye kumbata yego niryo zina nari nshaka kuri buvuge ansiye kumbata risobanura iki ku muntu tumva icyo asiye kumbata n'umuntu wakoze mu kazi k'igisoda akarangiza iyo bita asiye kumbata yego hanyuma muvyeyi uzi ihari igize iminsi muri Minembwe imyaka 5 irenga yego imyaka ijana ndi umuvukire wo mu Minembwe ndi umuturage nageze ahandi ndagenda ndagaruka n'ubu niho ndi yego reka tuvuge gutyo kuko ari ikibazo kigize iminsi cyane kibasiye ubwoko bw'umunyamurenge kiragenda ariko noneho muri iyi myaka 5 cyangwa se 7 gisa nikigize ubundi bukana dushaka kuko waducira mu ncamake y'iki kibazo uburyo cyatangiye n'uburyo kiyakigenda ndetse n'inama wagira abato cyangwa se n'uburyo we wabibona nk'umusaza w'inararibonye iki kibazo cyo cyaratangiye gute cyo bakihagaze gute cyo bakiyakigenda gute urakibona gute we muri rusange ikibazo uko cyaje nanjye sinkizi icyakizanye ariko yaho cyaturutse hano mu Minembwe turamokwane hano mu teritwari no ya Fizi hari umupfurero hari umubembe hari umunyendo n'umunyamurenge yego icyo kibazo cyavuye aho niho ndazi ariko icyo kibazo kimaze kuba kinyaginka cica abantu kugeza n'ubu kirendereye n'ubu kirageze ukiraho abantu bose bazabibaza impamvu kino kibazo cibasiriye umunyamurenge kandi bari basanzwe baturanye aramokane nkuko ari ubivuze nibyo nari nzi kuko aramoko kandi yari umuntu umwe ariko iryajanye ijambo ririmo sindyumva ese novuga ko ari byo abaporotesiye ayayi kuko ndabafite se none uko ubibona rero ngumusaza mbibona ikibazo gifite leta kuko leta twahamagaye iziza kudukiza imaze kudukiza n'abandi bari mu kuza bakava kure bakava za Kinshasa bakaza bakagera hano bashika bakavugana n'umunyamurenge ariko umufurera adahari umubembe adahari umunyinda adahari icyo kibazo nkabona se ubwoko bumwe nibo bizogukemura none njewe icifuzo cyane utaragera ku cifuzo abantu baba bashaka kumva kwanza yego ubivuze gutyo kuko mwari musanzwe muturanye turaza kugweza umwanya wo gutanga icifuzo kuri uno mwanya rero bimeze gute ese ubwoba buracyari bwinshi ikizere cyo kuba muri Minembwe kirahari cyangwa ko kiragenda gishira ubu nono cyararenze cyabaye kibikurusha na mbere kuko tumaze guhamagara leta imaze gushikano yarije leta niwe muvyeyi wo gukemura ikibazo none acitse ashikira ku banyamurenge bakazana izina ryo kuvuga ngo bo ngo dufite batwirwaneho ntabwo ari association twirwaneho mu mvugo yacu y'imvukire y'ikinyamurenge n'ukwirwanaho mwobaza umuntu wese uvuga ururimi rw'ikinyarwanda yo kumva kwirwana icyo ari cyo muri ingara nabyo mbabwira bazavuga ngo ni kumibatira niyo mvugo ni kwizisobanura kwirwanaho ase kwirwanaho cyangwa kumibatira ni bibi ntabwo ari byiza umuntu kwihagararaho mu Giswahili bakanasema ngasema ni kujipigania ni kujisaidia niko bavuga mu Giswahili muri ingara ni kumibatira mu Kinyamurenge no kwirwanaho none ibyo bintu nibyo biraho ubu ngubu birakabije ariko leta imaze gushikana igiye yohamagaye abapfurero n'ababembe n'abanyendo n'abanyamurenge ngo bicare hamwe agende avuga arahamagara gusaba abanyamurenge none nejo ukabona icyo kibazo abanyamurenge bo gikemura bonye batari kumwe nababo none ijambo niryo navuze garyikiye uraza kuhagera turaza kuguha umwanya wo gutanga icyifuzo hanyuma iyi leta iyo umuntu avuga kuko leta ari ifite ikibazo cy'umutekano w'umunyamurenge abantu benshi tibabasha kuzumva kubera kuko abantu benshi bazi leta kuko ari icunga umutekano ese iyi leta kuki idashaka umutekano w'umunyamurenge nicyo twibaza twiribaza inka ziranyagwa ntibaragarura n'inka n'imwe cyangwa ngo bazikurikirane aho
abantu barapfa imbere yo kujyana inka babanza kwica umwungeri uziragiye niwe uzubanziriza bakabona kwica ibindi none gace icyo twibaza nicyo gituma leta iri hano idakurikiriza inka kandi ariwe ariyo ibishinzwe icungane hari ibintu bazavuga navuga muri ingara bamwe batumva bazavuga ngo ibintu ni bine mvuga mwiringa no marura bisobanura ibintu bine bazava ngo kuyokamira kutara kubatira population na biroko na bango bisobanura iki bisobanurwa ngo kumva ukumviriza kubatira kuragira abaturage n'ibintu byabo gucunga abaturage n'ibintu byabo abaturage n'ibintu byabo uko niko biza bivugwa muri ingara abasodo byo barabizi kuyokamira kutala kubatira population na biroko n'abantu none se ni gute bahaye babatira population batagarura birabintu byabo aho rero umuntu yakwibaza ati ese iyi leta iri hano iki kibazo kirashobora kuba ari gifite leta iri hano mu Minembwe gusa cyangwa kuri leta yose ya Kongo aho kandi twobimenyaga turakurikirana nabo turi kumwe none se turajya kuvugira abari yahirya n'abari hano atari bo bakora nibo bari bakwiye gukora bagahaye raporo bariye yego hanyuma rero uyu munsi muri kumwe n'ingabo z'abarundi muvuga uruvugo rumwe bageze hano ejo bundi niyinga kugeza uyu munsi urabona gute abarundi bo bagishika ntituramenya igitekerezo cyabo rero ku munsi w'ejo niho babonanye n'abategetsi baraganira ariko baje nabo bajya kubasura bari babashiriye kubazimana ariko ntituramenya icyo babazanye n'icyo bakora kuko ari abantu bagihaye bazi none ku munsi wa none aho ngaho niho tugere tubatezeho nabo ngo twumve iryabo ariko mubyakiriye gute nk'abaturage twebwe tubyakiriye neza kuko ari abantu tutiniyenda nimba hogira ikivamo cyangwa nabo nimba bafite ibyabo nibamaraga kutubibwira niho tuzomenya icyo dusubiza ese waba uzi amakuru yavuye ku bashefu cyangwa se icyo barundi babasubije muri iyo nama yo kubona n'abashefu ibyo byose nabijamo byabaye ejo n'ejo bundi sinabimenya hanyuma rero wewe nk'umusaza nk'umuhansi kombata wagiye ubonaho ibibazo biba ku banyamurenge kugeza kuri uno munsi ubona aho kugwa iki kugira ngo kino kibazo kibe nk'icyorwa cyangwa se gishire kugira ngo uko nyine k'abasaza ibyo babona icyambere ni uguhamagara umuwembe bahamagara umufurero bahamagara umunyindo n'umunyamurenge ayo niyo mawukwano ayo niyo ibingorane zose zaje naho zisaga nibo bazanye ingorane bahamagara n'ibicare hasi leta niyo nkuru ibahamagare ibicazeho bavugane amahoro ahakwiye kuva nihazova mu bantu ariko kuzoza muva kuvugana gusa badahari amahoro azozanwa n'iki umuyaga niwe uzozana amahoro abantu nibo bazabazana amahoro twe cyo nicyo cyifuzo cyacu bazahamagarwa n'abandi bazahamagarwa na leta iyo yaguhamagaye ntiwitabe bucya ndaza gukurikirana akabaza ngo se niki cyatumye utanitaba twebwe turi tayari bivuge none nibaza none izo mbunda bavuga ngo dufite imbunda zatwirwanaho twebwe ziri tayari ngizi hano turazibaha ariko se nituzibaha mayi igihari biraba gute worekera aho ngaho se kurumva kuko kweri twashizwe hanyuma ikibazo cya nyuma kugira ngo turekere aho ngaho iri jambo andi moko azayitwazaho ngo abanyamurenge n'abanyarwanda ngo abanyamurenge ngo bashaka guca mu gihugu ngo abanyamurenge ngo ibiki na biki biriya bintu ubona ari ukuri cyangwa amajambo baba bashaka kuririraho ibyo ntabwo ari ukuri ubona imyaka tubaye muri Kongo no kubwira njye bivuze no bivuga amagambo menshi
urabizi twabaye koroni n'ababerije twari muri Kongo. Icya kabiri Lumumba yasabye dependance turi muri Kongo, yumvisha asabira ubwoko bumwe bandi arabasiga twese yadusabiye twese uko nuko twari kumwe. None ibintu byabaye ibyo byose byabaye duhari ijambo ryo kuvuga ngo ni umunyarwanda n'umushisi rivuye umubembe yaravuze ngo politiki ngo ni imicingo, politiki ngo ni ukubeshya. Ibyo ni ibintu biva muri politiki bivuga kuko umubembe niwe wabivuze ngo politiki ni ukubeshya. Ibyo nabyo mubimenye ni ibintu biva muri politiki, ariko politiki ni ukubeshya ntabwo ari ukuri. Hanyuma rero ibyiringiro zo kuba muri Minembwe nk'umunyamurenge ubibona gute? Ibyiringiro nta bindi ni iwabo nta handi n'ibyo bavuga ngo umunyarwanda ngo Rwanda umunyarwanda aza kwandi yavuye hehe kwandi n'uwandi. Reka tugushimire muvyeyi wacu Ancien Kombata, urakoze ku kiganiro cyiza utanze. N'undi munsi tuzosubira tukurebe, abasaza nkamwe tuba dukeneye ko baganira, ndore ko n'izabukuru zihazegereza tukazoza dushiramo kino kiganiro tukabona kwibukiraho. Muza mukomeza mutegura ibiganiro byaba by'ubuzima busanzwe, byaba nk'ibi ngibi byo gufasha abasore ndetse no kubanisha abantu, nibyo bikenewe. Murakoze, hanyuma twifurije umwaka mwiza ndetse n'ibihe byiza. Ariko ikiganiro gikuru gihari ni uguhamagara abantu bakaza twicara hamwe, naho kuzoza muhamagara bamwe abandi badahari ntacyo byomara. Ariko nibaze twese twicare hamwe, nicyo kizokemura ikibazo. Naho ibyo bindi mujaho ni ugushaka izindi mpamvu. Ese ko muri abasaza bakuru kandi aho mwatsi ijambo ntawo ribima mwazihuje nk'abasaza, kuko hano hari abapfurero nabo hari abashi hari ababembe, mwazihuje mukagenda mukareba igisirikare abakuru b'igisoda mukababwira icyo gitekerezo mukareba kuko bocumva. Noneho abaturage urabizi gukoranya abaturage mu bitekerezo byabo byojana umwanya muremure, kandi we kubahamagara utari umutegetsi ibyo kumvikana. Icyumvikana cyane ari uhamagara abategetsi, naho twebwe turi abaturage, turi abajyanama, turi abantu bo kubaha inama, baduhamagaye mu nama tukabaha. Icyo kintu nyine waruvuze cy'ubujyanama mwakagombye kuzogenda mukamugira iyo nama, mukazomugira inama nyine nk'iyo wari uvuze, mugira nyine abakuru b'igisoda. Ibyo nabyo ni ngombwa, nibyo twari dukwiye kubibabwira. Ariko urabizi mu gihugu umuntu utari abatware ntibaba bafitijwe. Abatware baduhamagaye kugira ngo tukababwira ngo baduhamagarire abo twese duhure. Rero aho twagiye nabi, ahubwo nibahamagara bano babembe n'abapfurere nimwe natwe abagabo tuzoba turimo. Yego, ntabwo nicyo gihe tuzovuga ijambo twese turi kumwe nabo. Yego, kuko bavuga ngo abana batoya bamwe ngo ntibabizi, abandi ngo nibikoyaye. Bazaduha umunsi nibaza natwe tuzoba duhari. Sawa, reka tugusabe kugira ubutumwa ugenera abatuye mu Minembwe ndetse n'abatuye hanze, baba arabavuka hano yaba aratavuka hano, ndetse no kubakunda Minembwe. Twebwe nta muntu tudasabira amahoro, turasabira bose. Hari umundi bwoko buhari bwose, kandi ibi bisanzwe mu Minembwe n'abajije. Nta ngorane dufitanye abasanzwe mu Minembwe, ahubwo ingorane n'abaturuka inyuma hirya y'igihugu, abari ururenge mu Mutambara hirya no hino, abo nibo bafite ingorane. Ariko ari umupfurero uri hano, ari umubembe uri hano, turavuga kimwe, turakora kimwe, nta ngorane. Ahasigaye tugira amahoro, ariko baze abadahari baze tumara amagambo. Yego, reka turekeraho.